Els mitjans de comunicació públics, TV3 i Catalunya Ràdio, van néixer el 1983. Per mandat de totes les forces polítiques presentes en Parlament de Catalunya. La institución donde se expresa la voluntad de la ciudadanía a la que servimos desde entonces. Kataluniatik eta katalanez azaltzen dugu hemen eta munduan gertatzen den guztia. Procurando a máxima pluralidade, veracidade. And this has made us the most trusted and highest rated source of news in Catalonia. La menace d'intervention sur les médias publics catalans entspricht einem direkten Angriff auf die Bevölkerung i vulnera el seu dret a rebre una informació veraç, objectiva, plural i equilibrada. Un dels drets fonamentals de qualsevol democràcia. El solo hecho de que un gobierno pretenda interferir y controlar el funcionamiento de estos medios agerian uzten du eskubide horiek urratu nahi dituela. O control gubernamental Is unacceptable. dans le cadre d'une Europe démocratique. Grundprinzipien der Europäischen Union sprengt.